Muingi na atongoria mekinyitie kiharo-ini kinini kia ndege mwena wa Nyahururu kwiyonera ndege ya mbere ya gukua muingi kiumba ria mbere kiharo-ini giki. Gavana Nderitu Mũrĩithi ni warugũrĩtie kiharo giki akiuga itanya ni kuhuthiria aikari na ageni thabari cia mathaa maingi cia ngari. It makes it easy for all of us to travel. It makes it faster and more efficient. Kiharo giki gikoretwo gitekuhuthika kwa ihinda undu uria utumite thirikari ya Laikipia kuria thirikari ya Nyandarua manyitanira niguo kiharo giki gituike gia kuhuthika uria kwagirire undu uria ukenetie muingi na atongoria a kaunti ici cieri. Tusiangalie mipaka yetu yenye iliwekwa, tuangalie ushirikiano mwema mwenye tuko nao. Sababu kuna watu wanakaa Subukia, wanalala Subukia yenye iko Nakuru, wanafanya kazi Nyahururu yenye iko Laikipia, wengine wameoa hapa Gatimu yenye iko Nyandarua. Kwa hivyo tuna integrate na tumeingiana. Ndege eno irirutaga wira maita meri hari o muthenya o muthia kiria ciringi 6,000 kuma Nairobi guthie nginyagia Nanyuki. Kuna mabiashara ya maua, kuna mabiashara ya hata ya utalii. So tunataka kusupport hizo mabiashara na pia hata biashara pia ziweze kuenea na thabari cia ndege eno itanyitwo kwambiriria wega gatagati-ini ka mweri wa 11. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.